Bia kamal kan Nuer online TV dera nermala kenyam kaban lera me ban jelinkel kan konore roach gwasame de jogono mi jiram jidit ka jen channel me derje nyak nasen ko kien ler bia linga ler mishalat ji Washington DC ka dobdanen shi kwardang raw shi ka fail gaje ki kan tindiala kontin de kuëny jaka jatu wana reweka South Sudan kan kon la tajen ban lingo ko shaje la de me wi mon ndo dien ka dobdanen ci South Sudan she kan lo she dewe re kuëny ki re kuëny kware ko kan kwadang raw self ke ma yadi kan dr.riek ma chate ndurgon kan tindiala kon gorke ko de ladlet re kuëny kan ga kon lat shire men ngai kon gwanu kan kwadang raw tegate galkake te kan kalat shet ko kan netin kon ti larof ji kan kalore which kan ngoten kon la permanent constitution ngoten de yen kuëny ki ngodde yen South Sudan kan kon tuk nyok kan unify force ke de jana de nas gangre we ka South Sudan kan kon tuk chawra me chaje kula da Washington DC ban jalat ka dobran shi Biden administration me je kanalat ramada ke kwar America min jikalat ka kwiko shiga dangro shiga fail ko bikan kuëny ki maldane bere we ka South Sudan de kan lat ka dobran gorje gaje bande chulin kel ka dobran to ga jano gwas me chala the US government in ki commentary we ka US United States chala no president self ke mayadi kan first by president dr.riek ma chate ndurgon kan tin diaal tin de mal non re wecce ka South Sudan kan kalat kel mo nyoda gwanu en mala de non re wecce South Sudan che boko gwade charo mo cha jalat ko ngai ke je wi monen ke jen pay waron be ron kina daro jen dangro ngwana me jen gwada dana de kuëny de jalat no shi Washington ke ne to kono te ke United States kan la no shebutu ogan kuëny ko kan kwadang raw kan tin kono de malat ka ke de kuëny lat ka je kan kolat che Biden administration ke chaje jogono men ci to gene Ramadan la UN Secretary General Guterres ka shanga badak che Biden jogono te ga tangwa la assessment inshallah ke do branan cha week ka jere wika South Sudan o de te ke kuëny mi de lat duno tel do ma cha go jeno ba kuëny ba la jere wika South Sudan ko te ga te be to ngot kan laslet kam wo kan shagala let jeno de South Sudan de lo tre kore ki South Sudan che de tagamal chiram dal UN Secretary che lat Biden administration ala kwar United States kace kwar United States che lat nene jani diere long ka mandan to ka dobran yar ka mal ga jere we ka South Sudan kwarren kon tin la kwa South Sudan sab ke ma yadi kan dr.riek ma chate durgon ko kan ka rodin calling ko dobran de ga mal no ga jere we ka South Sudan ka kuje mo beje long ano ba kume ba janang re kuëny ka dong ba wata garik to beto and transitional government leader tin continent gorka jeno de kan tindiala konden gorka ka kuëny de kan kala da gwa ka do malka ke do mo gorka jeno de kuëny de lat ke jan ko mo kan shikan ngalat kon to ba tikrik to wanta beto gorka jeno de ne diala kon tintere we ka South Sudan de ga gang ka de ti diala kon de mal jato wano kam nen diala kon re we ka South Sudan de ga laslet kan de kon de ga laslet ka kwadang raw tin kon tin twidian shit ke dr.riek ma chate ndurgon ken self ke ma yadi na me chajalat kwar na la kwar United States la by Joe Biden chroja ma chaje kuëny ne kon re we ka South Sudan lat ken no pad de mal re we ka South Sudan ko en report cha no kiman cha nang re we ka US cha lat no tel mishal mal re we ka South Sudan ke jen gwasme ko tel to cha no lat en kwar South Sudan dangro gwege je kuma America no kan ga dangro gor ko no buga janere kuma ka ajan do dana don ku kan ngad lege je ko gor ko no bi ko ba nyawt wok nyok ji US gan gulla do no ne me che chong gor jen wo de kan kapchong ka de kan lan mu gwan jen charoj ma chaje kwen ka Washington and eten kon dier ka mal na te we ka South Sudan ne me jele dana lingi jen gwas me mi jira ma jidit ka jen channel me de jono jin nyak nas ko ken biata ka mal bye bye